Payag wenno patay. Pinapalabas. Nakastrek da Michael, Rosana ken Doray iti pasder. Iti kaaldawan ti palaban. Impan ida ni ansot iti siled dagiti kusinero. Tayjay paylaeng ti paglimanganda. Kabayatan nga urayen da ti rabii. Dimteng ti urayen da nga oras. Alas 7 iti rabii. Oras a panaggunay da. Iti dayta agundaway. Adda ni Solomon iti siled na. Akadwana ti pinalubusan na bodyguard asumrek. Adda nagtuktok. Ket ti bodyguard tinapan ng ilukat. Ita gagayem. Adto yung tituloy tinobela tayo anapauluan. Biyag! Wenno patay! Babae! O managagdita silet ni Solomon. Pinayaban namin. Nagpintas ka na babae. Ay, sige. O managagmatan iti silet. Sino ka? Tipaltog ko! Solomon. Sino ka? Dorsok nga imunag dito'y silid ko. Di na kaya man mailasin. Ikatak ti jacket ko. Aday ta. Bigbigan na anaimbag. Adda pinlat iti abagam. Rosana. Wan. Rosana, nagdakkel tinagpaliwam. Di ka na ilasin, gaputan andan a pimintas ka. Ket agyaman na agtanag sublikan, Rosana, asawag. Ay na, kailiw ka unayen. Kailiw kamatan, Solomon. Kailiw ka. Patayan! Ay! Yeah! Master Dakloko, Madam Dalen, Tony, dito'y kayo laeng mobile car. Saan kayo araw-rawar? Dagamin ti makamu iti unag. Wen, hepe. Matungpal, hepe. Sige, hepe. Aganat kayo. Ni Rosana, ang mga numay sagmahak. Di kayag dalag, madam. Dagamin ti makamu. Da kayo ang gwardya! Ilukat yu tigay! Imbaunak ni boss amang mandar kada kayo! Adda sumangpat asa nga ili na itaarabi! Makirambok! Sige. Ilukat yung tigay. Adan dagiti pulis itirwar. Masiguradok dito. Pulis kami! Oh, ha! Igag tigda iti tagas! Kaya burjo! Delikado! Anyang kahit asawon na ito eh! Yo! Oh! Kumaltog ka iti ko naman. Amin niya naman siyo! Babayo! Ingato yung tagiti imayo! Men! Usosan niyo ito! Roger! Yes, sir! Yes! Rogdan, Dante, agawaan nyo. Rumwar tayo dito yung pasdak. Darasan nyo! Michael! Intayon! Hoy! Diugamdan tiruwar! Yeah! Lumabang kayo! Uwida! Agalorto kayo, Dante! Roldan! Kurang pwede ito. Payat ti kinadagas mo. Hoy! Mapusin sa tingi pa na. Anay. Sige. Tumakdar na at lumaban ka dyan. Buka! Tipagsak ko. Sana ka natamaan. Rosana,
pangaasim. Di na ko mapagaramidan iti dakas. Ayatan ka unay. Ayok ka. Nalablabos pa'y iti ayok ti aramid. Tiyan ka? Oy! Yaw! Bakit pinutong tayo, kakadwa? Ilang! Sa laki ng ganyan, boss! Sige! Kung tanak diri daw, tapno malukatan. Ansot, tulungan na. Ansot. Big Boss. Ayan nga ta ni Rosana. Sige, sir! Kasama! Usasan niyo ni Sulman! Yes, sir! Saan? Didak busasan. Ansot, tulungan na. Usasan kang, Solomon! Da kayo, balod. Dumngag kayo amin. Kaniton arumar kayo dito pasdek. Mawaya-wayaan kayon. Kat iti ka ano man. Saan kayon nga agsublipay ditoy? Mga barwanan kayon. Bibiyag ka kayam! Grabe nung natay ka! Ugag peso! Agbalbaliw kayo kuman kakadwa. Lipaten tayon dagiti na isuro kada tayo akinadakas. One by God! Nasaya at no kasta. Ita, agpulukan, Solomon. Mabulok ka iti pagbaludan. Sublian ka, Rosana. Tandaan dayta. Saan kan amakarwar iti pagbaludan? Gaputa siguraduak nga agrorotap ti kasom! Ado ti kwartak. Awan serbi ti kwartam. Gaputa agari ti kinaimbag. Sige, ipanaw yun day taat tao, hepe! Wen, Rosana! Awanen dagiti pulis. Impanaw dan ni Solomon, Rosana. Pimanaw mo dagiti balod. Mga barunganan da kanon. Turay. Kasanon to'y pasdak. Ha? Rosana, sikat ti mangedeng. Takukwa da ito'y ni Boss Solomon. Isarayo ti Kate. Ikandado yo. Matungpal, Rosana. Umay kan Roldan. Mapantan iti gate. Adda ijay da mamakan papa. Yam amu ka kadakwada. Michael. Abay nagsangit ka maten. Michael. Maragsakan ak ngamin. Ha? Wan. Maragsakan ak unay. Gapotadyak namnaman da ito'y. Nga dapay lagayam dagiti naganak ta. Kunak no nataydan. Roldan, Michael. di ka nagsangit, Roldan. Naragsakak. Nakaragragsakak, Michael. Roldan, anak. Mama. Iso ni Papayo. Ni Tony. Tony. Roldan, iho. Papa Tony. Si kamot ngagpay sudayta. Oh, Papa Tony. Roldan, iho. Agyam anak. Kunak no di kan makita pa'y. Isumot lagayam anasidaglaw na tiriknak kada kayo. Papa Tony. Tagayam. Da kayo tipod nung amak. Wan anak. Siya, ti amayo. Master, nanadalen. In kayo pa aginan na iti seled a para kada kayo. Inton bigaten ti panagsasarita tayo. Tagina na kayo pa'y. Wan, Tony. Sige, Barok. Kat agyaman kami.
Agyaman na kada kayo adwa ha. Ano lang, uminom kayo pa'y itigatas. Tapno mapudutan tarusok yo. Agyaman kami. Ayan ni Fatima. Ay, ang dapay lang iti silid na Saan pa'y anak kariing? Bayan tayo laang. Saan siguro irwam nga agriing iti nasapang unay? Saan irwam? O sige, uminom kayo pa'y itigatas. Kalpasan na, agar musar kayon. Ta itulod kayo iti babalayo. Sige. Agyaman kami no itulod na kami. Paluwarandak ditoy, da kayo a pulis. Ikang kayo iti kwarta. Basta parwarandak ditoy. Oh, At order kada kami, boss. Asaan kami agtong palitan nyaman niya bagayo? Huwag magpaiso, boss. Aniya. Ni Hepe, kan amin ang kakadwak a pulis nga agtong tungpalgan ka. May kat na aminan. Masigurado dita. Kaputa nagpasol da. Awanan, Senyor Solomon. Awanan maramidan ti kwartab. Aniya. Rosana, at dandag iti anak ta. Awanin ti parikot. O Antoni, kat maragsakan ak unay. Anya ti planom ita? Kaya't ko pa iti umadayo. Anya? Taapay. Umadayo ak. Tapno makapagpanunot ka na imbag. Sige. Nuday tati kayat mo. Ngam sa dino ti papanam. Tsaka mo. Basta umadayo ak pa'y. Kasarita mga rugdag iti ubing. May papaniti da ito a plano. Oan. Kasta ti aramida. Ofelia, Rosana. Agsubli kami ni Simbonan kini Mama Madalen. Uwan anak, sana bali, tanasulbaran ti parikot. Sige, Master. Mamadalen. Agyaman ako unay kada kayo. Rosana anak, di na kami liplipatan asarong karan Oan, Mama. Katsapay la kuma. Tamang rugi metten amatungpal. Ti karing kariyo kini Tony. Uwan anak, sapay ko tamatong palmatla ang daydi. Akarin kariyo iti tunggal maysa. Roldan, Michael. Umadayo ak. Kaya't ko ti agmaymaysa. Kaya't ko ti makapagpanunot anay imbag. Iso apo manawak pa'y lang. Mama? Sige, Mama. Maawatan ta ka. Ngam kaano ti panagsublim? Agsubliak matlaang. Ikarik dayta. Urayan mi ti panagsublim, Mama. Inokon, Tony. Makamukan ka dagiti anak ta. Sige. Ikan ka iti kwarta, Rosana. Tapno ad aramatem. Ado pa iti kwartak? Ngamawatak ti edad mo. Agyamanak. Ket sapay la kuma. Tadi ka agbayag iti papanam. Kaya't ko laang ti makapagpanunot anay imbag. Maawatan ka. Ket agan-annat ka. Anyapay, dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwaya na dinggen, dagiti sumagmamanulangan apaset, tinubela tayo anapaulwan. Biyag, wenno patay! Biyag, wenno patay! Tinapalabas, nakauneg ni Rosana iti seled ni Solomon. Impapas na tinabayagan a sakit tinakam ken gurana. Awan apulos, tinaaramidan ni Solomon, iti kinalaing ni Rosana akumugtar. Pulos, at di na nabales daytoy. Tiniliw, dagiti pulis ni Solomon, kat nataymat amin a bodyguard na, gapo talim mabanda kadagiti pulis. Nalpas, tirangat iti pasdek. Kalpasan dagita apagteng, nagpakada ni Rosana kada Tony, Roldan ken Michael, takayat nati umadayo.
Sanda palubusan, ngem kunana akayat na pailaeng tiagmay maysa. Ita gagayem, adtuyin tituloy tinobela tayo na pauluan. Biyag! Wenno patay! Inakon, Tony. Makaamukan ka dagiti anak ta. Sige. Ngem ikan kay ti kwarta, Rosana. Tapno adda aramatem. Ado pa'y ti kwartak. Ngam awatag ti itad mo. Agyamanak. Kat sapay la kumata di ka agbayag iti papanam. Kaya't ko lang ti makapagpanunot ana imbag, Tony. Wen, maawatan ka. Kat agan-anat ka kuma. Sige. Di kayag danag. Agsubli ak matlaan. Papa, sa dinong rod itan ti pagtulungan ni mama. Dayta ti di na imbaga. Itataad na akon. Isumat ti papanaw na. Di ka agdanag, Roldan. Agsublimot lang ni mama. Papa, diyak maawatan dagitoy ang napasamak. Anya dagitoy ang mapaspasamak. No anyaman dagito yung napasamak. Lipaten tayon. Tinaskan ita, kat addan ni Roldan. Kompleto tayon. Papa, Kat da kayo atallo. Agtalinaid kumatipin na tagyo nga kakapsat. Amok akastamat lang timbaga ni mamayo ka na kayo. Sakbay apimanaw. wan papa. Kasta timbaga na kanyak, idi pa'y laang. Maburbor dyan anak, papa. Uray siyak, papa. Basta timakunak. Agpipin na tag kayo nga kakapsat. Doray, anya ti pampanunutom di ti paraangan? JRR, ma'am? Ha? Anyang ar-arman, adaya. Apay nga rod nga agpampanunot ka akasta. Ay, Oh, apay, awan. kumusta ti panagawid mo? Nasulbar ka di matlaang ti parikot yo iti pamilyam? Una, nasulbaron. Nasaya at matnukas na. Aywan gayam, rumwarta ko ma. Mapantay jay ili. Ha? Adda kayat ko agatangan para kadagiti adalak iti karate. Kayat ko ti gumatang iti ipamerienda kadakwada. Ha? Wendoray, nagadumat lang ti kwartak. Saan ka di? Ha? Ko. Sige, nodait na ti kayat mo. Saan matkit di adakas ah? Taado mat ti kwartam. Manula ang mati merienda anda? Nga oray tunggal Lunes aging gat Huwebes. Upat lang aldaw. Aping upat langal daw. Wana, tay ti Biyernes, agaawid dan. Nangruna dagiti adayo ti pagawidan da. Nga agab-abang ijay sentro. Ah, kastagayam. Sige ah. Addakan ka dayta, Fatima. Malangaro. Agrubatan, tagpasentro ta. No kasta, natayin ti inakin amam, mangansot? Wendante. Kat dagiti kakapsat ko. Addaan damatan iti pamilya. Isumot lagayam analiday ka. No kayat mo, dito'y kan balay mi ah. Saanan, Dante? Makipagnaudak mo't lang iti may sa kapsat ko. Ngamin, at dasakit ti asawa na. Kat sana makapagtrabaho iti nadagsan. Kaasim at di kapsat ko. Sapay babae. Nakutungan. Apay, di mo pinagpauitan iti kwarta? Awan ka ditin inted ni Big Boss kin ka kwarta? Adda, kanayon ko ida pawitan. Ngam pagbibingayan da. Kasta? Agnegosyo aklaangan. Tadamot basit na urnong ko akwarta. Idi pimanaw tayo di pasdek. Napan ko inala adagos ti kwarta nga induldulin ko. Ala, sapal ako matagbaligi ka iti patakderem a negosyo. Numabalin, ayaban nakman nga agtrabaho ah. Sana parikot data. Wen gayam, inta sarong karan da Michael ken Roldan.
Una, talaga day tatigagarak, isong ay mayak dito'y balayo. Tao may kaawisan. Naimbag man ta nasurutam ti dalan dito'y ayan mi. Wendante, tinantanda anak. Oh, adti ti meriendayo. Agmerienda kayo bayat ti panagsasarita yu dito'y kubo. Agyaman kami, Layla. O sige, panawan kayo pay. Asino day diya balasang, Michael? Roldan. Kapsat mi, mangansot. At dagayam na pintas sa kabsat yo. Kunak no dudua kayo lang agkapsat. Kapsat mi ni Layla. Kat kumusta kayon? Nasayatan. Naragsak kami. Gapotadda kami iti sidong tinaganak mi. Naragsak kami para iti dayta. Awan ka din ni Mamayo. Kaya't ko kumakasarita. Awan mang ansot. Pimanaw pa lang. Agam agsublin tumot lang. Kaya't nakano ti makapagmaymaysa. Wan, mawatak matkit din ni Mamayo. Ha? Anya ko mati maawatam kan ni mamang mi, mang ansot. Kwa. Awan matkit di. Ngam, kaya't ko la kumamakasarita ni Rosana. Ha? Am-amom ni Mama? Wan, nabayagan nga mamok. Idiawan kayo pa'y laang. Idi saan kayo pailangan na ipasngay. Ha? Ang sa nabalin, agsubliak to. Kat kasaritak to ni Mamayo. Urayak ti panagsublina. Nanabaw-kan. Nagsubliak dito'y daklan. Takayat ko ti makapagmaymaysa. Awanan ti parikot, nanabaw-kan. Kompleto kamin. Nasaraka ko ni Roldan. Agraman ni Michael. Adadaitan ijubalay da Tony. Ngam saan pa'y analpas ti amin, nanabaw-kan. Ta siguradwak pa'y amabulok ni Solomon. Iti pagbaludan. Kunak na saan kan nga umay dito'y simpunan, Rosana, anak. Sa anak ang makaid na mamadalen, isongayin mayak. Rosana, naparmak mo ni Solomon. Anya itanti planom. Master, kayat ko akasarita ni Hepe. Kayat ko ti agpatulong kan kuana. Suportaran ka para itidayta. Agyaman ak, Master. Master, mamadalen. Si kakit di mat, anak. Inarakop na kami matan kinidaklo. Kayat ko lang ti agyaman kada kayo. Babaan ti panangarakop ko kada kayo. Imbilang dakan nga anak mi. Isuanuan niya ti aramidam, apara iti ammo mapagsaya atam. Suportaran da ka. Rosana, anak. Agyaman ak, tawan ti dakas anapasamakan ka. Iti isasarak mo iti pasdak ni Solomon. Dandanikla pinataya. Paltogak kuman, Mama. Ngam nalagip kulat dagiti balakat yo. Iha. Kat ti inaramid ko. Impapas ko ti sobra agorak kan kuana. Babaan ti nagpipig sa akoptar ko. Pagyamanan mi, ta nakapagpanunot ka pa'y laang. Aramatag kumakan kuana ti paltog ko. Ngam nalapdak pa'y laang ti bagik. Nasaya at tasaan mo aminan saan taimam iti dara. Nuaddaman mangdusa kini Solomon. Awan sa bali, no diti Diyos. Ikagdanag, Rosana. Tasyak timang tulungkan ka. Nalaing dagiti abogado nga inalak para kan ka. Agyamanak, Hepe. Agrurutap ti kaso dayja, Solomon. Rumpang lang. Gaputado dagiti agrikriklamo kan kuana. Nga agpapan dagiti pamilya dagiti tao a pinatpatay na iti pasdak. Wen,
Aramidan mi ti amin nakabalan mi, para kan ka. Agyamanak, hepe. Ket mamati aklaunay, ati hustisya ti agturay. Saan ket ati kwarta ni Solomon. Sika a pulis. Nangag mo ka di timbagak. Ika ka itidakkel agatan. Ado a kwarta. Basta patayem ni Rosana. Sana kagtong palken ka, Senyor Solomon. Amin kami anat da pulis, asan anay ka. Saan kami ngagtamadken ka? Ni Hepe, agraman da kita agtamadken ka pulis dito bugalyon. Naikat da. Nakaswan da pa'y. Gaputan na panagnakan at dakas ti aramid da. Na-influensyahan da kan ka. Anaya. Apay ka di anatangkan ti ulom. Di mo kaya ti kwarta. Kayat kung ti kwarta nagtao di tilingat ko, Senyor Solomon. Ngam ti agtao di ti dakas awagas. Ngore pa'y dakkel agatad. Ala! Pumanaw kan iti sangok. Salbag ka! Oo. Dahil tapusom, Senyor Solomon. Di ka unay. Ang mga numaatake ka. Iti ka nito ang makarwara ditoy. Agsaga na kayo amin a pulis ditoy bugalyon. Da kayo a kontra kanya. O ano, mangan kayo lang ang atanlo. Sidangin nyo day talinutok. Naimas day ta. Wow, hindi nanggan. Kan tilapia na to, no? Wana, paborito ni Roldan dayta. Ay, kailiw ko idan ka ni Michael. Di kagdanag. Makitam to ida. Awon gayam, Layla. O may ka. Inta gumatang iti soft drink ang pagpalamis. Mawawak. Sige, Doray. Layla, adda damagakan ka. Kat saan kalat ako man ngagtagtagari, kalpasan na. Ha? Adda ka din ni Rosana igibalayo. Ni Mama? Ang mong, Doray? Atidug asalay sa ngayon. Ngam saan pa'y nga itati pakailaw-lawagan ti amin. Gaputan ni Rosana ti rumbang amang ilaw-lawag iti dayta. Ha? Saan ko ngaminan anakit kita ni Rosana? Isadam-damagakan ka. Awan ni Mama. Pimanaw. Kadyak amo no sa dino ti ayan na ita. Tako na naakayat na pa'y ti umadayong. Kayat na ti makapagpanunot. Kayat na ti agmay-maysa. Ay, jak nga rod maawatan ni Mama Rosana. Kaslaad da palimad na. Wala. Bayam. Ta isunto ti makaibagang kun makasumbat iti daytang atap mo. Ano? Umaykan. Intan gumatang iti soft drinks. Lukasta, agpabugalyon ka. One, Master. Sige, sika ti makaam mo. Mapan kalatta, tapanag kunak, adupay ti rumbeng nga aramidam. One, Master. Ket kalikaguman milatta, ti papasyar mo ditoy. Namnamaan nyo, Master. Sapay lakuma, tanaan anay ton ti pan nakaurnos ti amin. Agyamanak, Master. Senyor Solomon, rumorkan. Ada sa nga ilim. Ngam pusasan ka pa'y. Oh. Asay sayatan na mapusasan ka. Tamang anuan niya pa'y teramidem. Ala, magna ka. Sumurot ka kanyak. Asino ti sa nga ilik? Isungaro da sumurot ka kanyak. Tapno makitam no asino. Ibagam no asino. Ni Rosana. Anya. Kasarita na ka kano. Ijay banda. Ijay ti pamananta. Ken di ka garamit iti dakas.
Taado timang palpaliw kan ka. Onyo ti ibagam, ayop ka. Apay ngay may ka. Anya tirik na ti agrigrigat di ti pagbaludan. Solomon. Agsaga nakakanyak, Rosana. Iti ka nito ang makarwarak ditoy. Patayin ka. Akas iti panang bilin mo iti day di maskay. Amang patay iti ikit ko. Kanti anak na. Akas iti panang patay mo iti inak. Pinatay mo ijay basement ti mansyon mo. Ya. Anya ti mapasamak iti daytagon daway. Gagayem. Di uliwana denggen ti tuloy ti umadanin aggibos a nobela tayo anapauluan. Biyag! Wenno patay! Nobela ni Virgie Paglay. Iti direksyon ken musika June Rebutazo. Computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Yag! Wenno patay!